Hayi bafethu usimamoza lo kusebusuku abantu balela abanye niyangazi bafethu ngiwumculi ngibuye ngenze ngendlela zami ke bafethu angisuyena intatheli angisuyena usomahlaya angisuyena intatheli njengo King Zoso cha ngiwumculi nje owaziwayo bafethu kodwa ke nje makuvela udaba ngiyavumela igama lami lokuba ubhekene njengoba ngubhekene noMaskandi makuvela nje inkinga ngiyaye ngiyimele leli gama likabhekene ngilithathanga ukuthi ngizodlala ngalo ngalithatha ngoba ngizokwazi ukuthi ngilimele ngimele umculo wami ngapha ngimele ezinye insizwa cha indaba kaBobo bafethu lo ngizama ukuyilandelela ngoba nami isithombe ngisibonile ngamthola efonini so sengize ngafonela manje ama-owner ke nje angaziyo nawo cha uyena umfowethu bafowethu akusiyona into yokuhlekwa le uyena umfowethu sizoyilandelela into yakhona ekseni ulimele umfowethu ngathi kwenzeka imistake la kube ne-misunderstanding ethume ingane esitolo ngathi kwane-misunderstanding ke ingane masibuya lapha esitolo kodwa ke nje hayi sizoyilandelela indaba yakhona ngeke ngichaze konke manje ngoba nami ngeke ngaphosta ngathi ngiyamfuna ngimtholi kodwa sengize ngathola ukuthi kwenzakalani ya nje bafethu hayi ya indaba injalo kodwa kusinto okuhlekwa kube umthandazo nje bafethu ukuthi umfowethu abe right esibhedlela siyabonga lale kahle qhubeni gonyuluke bafowethu.